hanoing hetang kona ba medida as no badak nebe ita prende uluk mai ita repete fali. Labarik nain rua as ida badak ida. Aihun rua as ida badak ida. Masa rua as ida badak ida. Tuir mai ita aprende kona ba sukat sasang nyetodang no kamang. Ihane iha mina botir kik ida. Mina masa bot ida. Tuir mini hanoing entre objeto ruane ida nebe mak todang? Ba. Los. Mina ya masa bot mak todang. Tamba mina barak liu iha larang. Agora ita hare fali sutati botir rua. Ida nebe mak kaman liu? Parabéns! Sutati iha botir kik kaman liu. Tuir mai ita tetu sasang uza dasi. Alin sira, tuir mini hanoing lapis ka fatuk makamang. Maita prova hamutuk. Imi hare saida maka kontese? Dasi nebe iha fatuk, tung, no dasi nebe ho lapis, maksae. Então, significa lapis ne kaman liu, no fatuk todan liu. Maita koko tetu kateri ho fatuk. Entre objeto ruane, ida nebe mak todang, maita prova. Saida maka kontese? Los, katak fatuk todang, no kateri kamang. Parabéns, no obrigada barak. Imi bele koko atividade ne iha uma usa objeto oi-oing. Kita haluha, like, share, no subscribe.